Hmm. 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 Oke, ya what's up guys, welcome back to my channel, itu di channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi guys di video kali ini saya mau makan ini guys. Mau makan ini batang kangkung guys. Wah, dan rasanya itu ya enak banget guys. Nih, di sini juga ada ini guys, kecipir atau jaat ya. Oke, kita langsung ya makannya. Sebelum makan kita berdoa dulu guys, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nih guys, kita coba ini dulu. Kecipir guys. Kecipir. Ih, bentar guys. Ngoratnya mananya? Oh iya itu. Ngoratnya. Kita coba ini dulu guys. Kecipir. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Percaya. Hmm. Hmm. Wah. Hmm. 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 Sampai. Hmm. 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 Wah. Enak guys. Hmm. Hmm. Gede. Hmm. Nih guys, batang kangkung ya. Hmm. 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 Wah ini kita kebawain aja guys. Hmm. Wah rasanya guys ini udah tua ya. Gak enak guys kalau yang kecipir yang kalau udah tua. Yang enaknya tuh yang muda guys. Rangu renyah gitu guys. Kalau yang udah tua ya alot guys. Eh.
Hmm. 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 Wah, enak guys. Hmm. Hmm. Ah. Ih. Oh, gila guys, gede-gede ya kerupuknya. Hmm. 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 Wah, enak guys. Hmm. 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 Guys. Hmm. Wah. Hmm. 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 Hmm.
Guys. Kenyang banget. Bentar guys, minum dulu. Wah, alhamdulillah guys ya, nasinya habis, nggak sisa ini. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.